U Skopskoj kotlini, na planini Crnoj Gori, u današnjoj Republici Severna Makedonija, nalazi se oblazna celina Skopska Crna Gora. Prostor je naseljen Srbima i odlikuje ga veliki broj pravoslavnih crkava i manastira još iz perioda Nemanjića. Srbi koji žive tamo, iako nisu velika etnička grupa, i danas čuvaju srpski jezik i običaje. Igre iz Skopske Crne Gore u koreografiji Dejana Milisavljevića će nam pokazati ansambl Kulturno-umetničkog društva Sloboda iz Rumenke. Muzički aranžman za koreografiju je uradio Miroljub Todorović, a umetnički rukovodilac je mlada folklorna snaga Martina Mišković.
Kada se kaže